Ngiyazi ukuthi unemibuzo eminingi oyibuza yona ukuthi ngabe-ke kuzokwenzakalani laphana kuzalo-ke uNkunzi engabe-ke uzovuma yini-ke ukuthi ubabusizwe-ke athathe-ke amandla akhe as uNdabezitha, ngabe kuzokwenzakalani ngaye laphana-ke uLili-ke kanti noShuliphi engabe kuzokwenzakalani ngaye. But-ke khululeka mbukeli, kule video-ke ngizoyiphendula yonke lo mbuzo onayo. Ngaphambi kokungena kwividiyo sanamhlanje mbukeli, bengicela laphana-ke usubscribe uphinde uklikhe i-notification bell kuyo-ke i-channel yethu-ke iCnews ukuze uzohlezi u-updated-ke ngaso sonke isikhathi ngey'ndaba-ke ey'thintana-ke noZalo. Well, kusasa noma ngithi namhlanje kusihlwa-ke laphana-ke uNkunzi-ke uzoqhubeka-ke nokungajabuli-ke ukuthi-ke kumele-ke anike laphana-ke ubabusizwe-ke amandla akhe, and-ke uLili-ke uzothatha-ke iy'nyathelo zokuthi-ke axolise-ke for izenzo zakhe noma indlela ekutha ngayo-ke towards abantu abaseduze kwakhe. Ngondle laphana-ke uzocela-ke amaphoyisa laphana ukuthi asebenzisane ngokubambana nangemvumbo ukuze bezoqhubeka bebe ne-relationship e-healthy khona laphana-ke emsebenzini. Kulaphana-ke uNkunzi-ke ugcine sevuma-ke ukuthi hayibo, kahle kahle-ke ngisejele lana and kumele ngikuvume-ke lokho. Kanti-ke noLili-ke ugcine-ke eserelapsa-ke laphana iqala phansi-ke ungaphatheki kwakhe kahle-ke. uShuliphi uzolapha kuGeja ucela usizo, kodwa kuNkazimilo engakuzwisisi konke-ke lokho ukuthi hayibo, wena ufuna usizo lana ekubeni ubungangifuni kanje, bese uzomxoshisa okwenja lapha-ke uShuliphi. Kanti-ke uLili noma aba-colleagues akhe laphana-ke uLili bazomcela ukuthi-ke avule-ke icala, but-ke angavumi ukuvula icala laphana kuLili. Simazi uLili uyathanda ukwenza izinto ngendlela yakhe. Kuthi laphana kubabekazi-ke uzoqala-ke asole-ke uMbatha ukuthi hayibo, uMbatha ngazi ukuthi usenentombi entsha ngesizathu sokuthi-ke uMbatha-ke useyiphatha ngendlela yena anga-understand, and kuyatshengisa lo muntu lo indlela enza ngayo umuntu-ke osejulayo, noma-ke sekukhona-ke umuntu-ke ahlekisana naye. Kanti laphana-ke uNkunzi-ke uzogcina-ke esewadedelile-ke amandla akhe eZundabezitha-ke bese-ke ubabusizwe-ke aba uNdabezitha seziyende-ke. Kanti laphana-ke uNkazimulo-ke is left with nothing but regret ukuthi wamjikelelani laphana-ke uNkunzi. Then laphana-ke e-police station uzoqhamuka imfihlo, noma kuqhamuka umuntu laphana ozofuna ukukhipha-ke imfihlo enkulu-ke. Kanti-ke bonke e-police station abafuni ukuthi lo mfihlo-ke iphume, bazokwenza bonke osemandleni ukuthi-ke into leyo-ke ingenzeki. Laphana uShuliphi-ke it's like a queen and negotiates one shocking uMadlala-ke into a risky partnership. Bese kuthi ngesihlanu-ke uNkunzi-ke uzoyekela laphana-ke ukulwa naye-ke noma ukulwa nejele-ke, bese yaqhubeka yavuma ukuthi kahle kahle usejele, kumele-ke azojeza-ke for izenzo zakhe. Bathi-ke uGeja ubona umuntu oselahle-ke uyithemba ukuthi hayibo usegive up-ile-ke uNkunzi, kanti-ke ukugive up kwaNkunzi kuseyinje into ejwayelekile. Bese-ke ubabekazi opens up to feeling quietly panics that uMbatha-ke may be moving on nomuntu omusha wesifazane. So bafethu, ikhona kuzokwenzeka kwi-week lonke-ke uZalo-ke. Cela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde uklikhe laphana-ke i-notification bell kuyo-ke i-channel yethu-ke iCnews ukuze uzohlezi u-updated ngendaba-ke ey'thintana-ke noZalo.